Akaswan Imphal, Wahengbam Washington na pau pajari, ahanbada maroi bapau. Bharatiya Janata Party lingkhat ki bachahi nipu manga surok pagi palan thoram ngasi pangthokli. Manipur dasu numit asigi palan thoram pangthoknari. Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Sri Lanka gi Rashtrapati Anura Kumara Dishanayakana ithal laibak adugi Anuradhapurda railway project sing sangakre. Rashtrapati Draupadi Murmuna Wakaf Amendment Act lisingani kunmanga ayaba pikhibaga loinana masi ainoina satnaragani amasung Bhagavan Sri Ram gi mapok numit Ram Navami ngasi lebak asigi tongan mafamsingda dharma gi satnabi amadi harau tayam baga loinana pangthoknari. Bharatiya Janata Party BJP lingkhat ki basahi nipu manga surokpagi palan thorom ngasi pangthokli. New Delhi da leiba dol gi headquarters ta BJP gi National President amasung Kendra gi Mantri JP Nadana dol gi phiran singkhatkani. Thoram asiga mari leinana Sri Nadana dol gi but workers singa chuwari sanagani amadi leiba ki konung da leiba dol gi saknai raba karyakarta singi yumda chu chatkani. Manipur dasu BJP Manipur Pradesh ki Foundation Day Organizing Committee na sinduna Imphal gi nitai patchu tekta leiba thambal sanglenda numit asigi palan thoram pangthokli. Thoram duda dol gi luchingba kaya saruk yari. BJP Thangbibal Mandal nasu numit asigi palan thoram ngasi ayuk Imphal gi Khuyathong Pukri achoba manakta leiba community hall da pangthokhi. Thoram duda wangang bada BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi na hai Raija sigi tungi mirol gi ramak yanglaga BJP na lusingba sarkar asina ain kaina khunda sinba amadi mayai kaba nisha thingnaba war on drug na singba thabak kaya paikhat khibani asigumba thabak sing asi mai pak na pangthok na bahona bada awaba khara mayok na badi hauna sani mangna hai dol asina lisingani tara tareta sarkar paiba horakpadagi ngasi phawbada raija sigi miyam gi yai phathorang amadi saukhat thorang gi thabak kaya leptana paikhatuna lakli raija sida hojik oiriba phibam gi matang da palladuna mangna hai hojik su mayam da request tawjaningi madudi aikhoi tungi future oigadoriba tungi UP oigadoriba isa issue singase aikhoina achupa lambida matau kram haina pugadagi haibase masi aikoi khanaba matau oi haibase masu ai thamjani hauji oiriba lairiba situation mayam singase ai isa issue singda phaminaraga mamutana wari liba matam oi haibase masi ai haijani marandi kaigino hairagadi khangda lamkhangda hekta aikoi khudakta theknaba thautok wathok amada hekta aikoina kari action lawba kari khungthang thangba haibase masi icha issue singdasu yamunna liba mapakjang Numitesiga mari leinana Pradhan Mantri Narendra Modi yauna dol gi lusingba kayana miyam da yaipa paujal piri social media da thagat pamahaki paujal da Sri Modi na hai ngasi gi maru oiraba numit asina dol gi karyakartar singna laibak asigi damak kathok pagaloinana thabak tawkhiba madi Biksit Bharat ki manglan adubu mangphauna hannabagi wakhalol adubu nauhauna na ningsing hale maki paujal Sri Nadana dol gi karyakarta punamaki mapamda thagat pa phungdok pagaloinana dol gi makok thongba luchingba singdai kai khumnaba utli numit asiga mari leinena piba paujalda Manipur gi hanagi Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hai dol asina laibak asibu hen na mapangan kanba madi chawkhatpa ohenabagi wakhalonda thabak tawduna lakli numit asina lakpada laibak asibu hen na chawkhatpa maromdom lepsaba ngamba Biksit Bharat ama ohenaba wakhalon adu hen chesil halagani hainasu mahakna makhatari Bharatiya Shikshan Mandal Manipur Prant lingkhat khibagi yankai taruk suba palan thoramsu ngasi Imphal gi Palace Compound leiba Bal Vidya Mandir da pangthokani Dana Manjuri University lingkhat khibagi tarya suba palan thoram ngasi DM College of Commerce ki auditorium da pangthokli Bishnupur Jilla gi oina E-Shram Special Registration Camp Sing District Headquarters Samsung Jilla adu gi manung da leiba Common Service Center singda tha sigi taret tagi tara taret phawda pangthokani tha sigi taret tagi tara ni thoi phawba Thailand gi Bangkok ta pangthokadaba ahanba Thailand Kickboxing World Cup ta saruk yagadaba Manipur gi sanaroi sing amadi official sing ngasi nungtil Imphal gi Major Khulda leiba Manipur Press Club tagi lamthagani
ICN Sinduna Mumbai gi Jaswant Rao Sawan Center da pangthokkiba body building and physics competition gi nupa gi body building Nevis category da Manipur gi sanaroi Yumnam Christopher na sanagi takaman laurakle nupa gi body building teenage category da su Barun Ngangbam na lupa gi takaman fangki tabi ba pawasi Akashvani Imphal da gini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग श्रीलंका की राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायकना इथल लेबाक अदुगी अनुराधापुरदा भारत की मतेंग लोइना पाइखटपा रेलवे प्रोजेक्ट संगाख्रे प्रोजेक्ट सिना श्रीलंका की अवांग थंग सरुक अमदी कलंबो की मरक्ता चथोक चसिन तौबदे हेन खुदोंग चाहलगनी श्री मोदीना जया श्री महाबोधि टेम्पल दसु लाई खुरमगनी आकाशवाणी पाउमिना हाई प्रधानमंत्री की श्रीलंका खोंचत असिना इथल लेबाक अदुगी लंबी थोंग की फिबम द चाउना अवनब लाखलगनी श्री मोदी अमसुंग श्री अनुराग कुमारना ngasi punna sangakiba maho omantai railway line nasi भारत की डॉलर कोटी मापल लाख तरा निथोई हेनबगी टेंगबांग लोइनेना पाइखटपनी मसिगी मथक्ता रेलवे प्रोजेक्ट असिदा भारत की अमेरिका की डॉलर कोटी एम लाख यांखैरोम की टेंगबांग लोइनेना सेमगटपा एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम सुयाउरी श्री मोदी अमदी श्री दिशानायकना ngarang लेबाक अनिगी मरी हेना चचल हनबगी मतंगदसु वाफम कया खनखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना वकफ अमेंडमेंट एक्ट लिसंगनी कुनमंगा अयाबा पीखिबगा लोइनाना मसी हौजिक आइन ओइना चनरगनी आइन असी लोक सभादा हौखिबा सगोलसेल नुमिता पास तौखिबनी सभागी सदस्य चनी मरफुनिपान ना मसीबु सगवतखि अदुगा चनी कुंथ्रानी थोइना मसीगी मायोक्ता लैखि राज्य सभादना आइन असिबु सदस्य चाम कुनिपान सौगतुना हौखिबा इराइ नुमिता पास तौखि सदस्य मरफुद्रा मंगा ना मसीगी मायोक्ता लैखि मुसलमान वकफ रिपील बिल लिसिंगनी कुनमंगासु राष्ट्रपति ना अयाबा पीखरे केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह की नुमित हुमनी की जम्मू काश्मीर खोंचत ngasiदगी हौरगनी माकी खोंचत अदेजा श्री शाहना मफम अदुगी ngakchal की फिबम यंगसिनगनी अमसुंग सिक्योरिटी पर्सनल सिंग उनदुना वारी शानगनी महाकी नुमित हुमनी की खोंचत असिदा मंत्रीना जम्मूदा बीजेपी की एमएलए सिंगसु उनगनी मांगना यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा अमदी सही की ओइबा श्री अमरनाथ यात्रा की मतामद यंगसिनबा मिफम अनीदसु सभापति ओइना सरुक यागनी आकाशवाणी पाउमिना हाई श्री शाह ngasi नुमिजुंग मतुंगदा जम्मूदे थुंगनी नुमिदांग वाइरमदा बीजेपी की एमएलए कुनिपान का लोइना मिफम पांगथोक्तुना हौजिक पालिबा सरकार असिगी अहानबा बजेट मिफमदा राज्य विधानसभा मकोइना तौखिबा थबकसिंगी मतांगदा खनगनी केंद्र की मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सु महाकी खोंचत असिदा लोइनगनी भगवान श्रीराम की मपोक नुमित राम नवमी ngasi लेबाक असिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा धर्म की चटनबी अमदी हराउ तयामबगा लोइनना पांगथोकली भगवान विष्णु की तरेत सुबा मपोक ओइरिबा भगवान राम की मपोक नुमित असि चैत्र थागी मापनी पानबा नुमित पांगथोई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याउना लुसिंगबा कयाना नुमित असिगा मरी लेनना मियामदा याइफा पाउजेल पीरी सोशल मीडिया दा थागतपा वारोलदा राष्ट्रपतिना कुमई असिबु धर्म अचुंबा अमदी इसाना तौगदबा थौदांगबु निंगथिना उथोकपा कुमई अमनी हाइना सिंगथारी प्रधानमंत्रीना रामनवमीगा मरी लेनना सोशल मीडिया की खुतांगदा पीबा महाकी पाउजेलदा हाई भगवान श्रीराम की थौजाल अखोई पुनमक्ता मतम चुप्पगी ओइना लेगनी अमसुंग अखोइबु लमजिंगबिगनी श्रीराम की पुकनफम अयोध्यादा मालेम की मफम कयादगी भक्तसिंगना नुमित असिगी पालन थौरम सरुक यानबगिदमक लाक्नरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना भारतीय जनता पार्टी लिंखतखिबा चही 95 सुरक्पगी पालन थौरम ngasi पांगथोकली मणिपुरदसु नुमित असिगी पालन थौरम पांगथोकनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग श्रीलंका की राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायकना इथक लेबाक अदुगी अनुराधापुरदा रेलवे प्रोजेक्ट संगाख्रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना वकफ अमेंडमेंट एक्ट लिसंगनी कुनमंगा अयाबा पीखिबगा लोइनना मसी आइन ओइना चटनरगनी अमसुंग भगवान श्रीराम की मपोक नुमित राम नवमी ngasi लेबाक की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा धर्म की चटनबी अमदे हराउ तयामबगा लोइनना पांगथोकली पाउ लोइजरे।